дуруд ба кулли мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. аз ҳама мавзӯи муҳокимашавандаи ду рӯзи охир дар расонаҳои иттилоотӣ ин ҳамон дастро болои китфи довари бозӣ гузоштани Серхио Агуэро мебошад. медонед барои чӣ одамони машҳур ба монанди Пирс Морган, журналисти машҳури бритониёӣ, Розена Алинхан, табиб ва сиёсатмадори машҳури бритониёӣ, Лин Прескот, журналисти машҳури варзишӣ Агуэроро интиқод мекунанд? гап сари он меравад ки довари бозӣ зан буд ва дар як ҳолат Агуэро дасташро болои китфи ӯ гузошт ва хост аз наздик бо ӯ кадом ҳолатеро муҳокима намояд. Шан Месси Элис, ёрдамчии довари асосӣ, дар як ҳолат аутро ба нафи дастаи Арсенал дод ки ин баҳсеро миёни Агуэро ва Шан Месси Элис ба вуҷуд овард. Агуэро аз хулосаи хонуми мазкур норозӣ буд ва ба сифати эътироз дасти худро болои китфи ӯ гузошт. хонуми мазкур дар ин ҳолат безобита гардида мехост ҳар чӣ зудтар Агуэро аз наздаш канор равад. ин амали Агуэро интиқоди шадиди мухлисону истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоиро ба бор овард. Пирс Морган, Розена Алинхан ва Лин Прескот хостори онанд ки муқобили Агуэро парвандаи ҷиноӣ боз шавад. ҷанҷоли навбатии Жозе Маурино дар арсаи футболӣ. шумо медонед ки Маурино дар олами футбол дар баробари ҷоизаҳояш ҳамчунин бо барпо сохтани ҷанҷолу хархаша хеле машҳур аст. ҳар ҷое раваду ҳатман барои худ касеро меёбад ки бо ӯ рақобати лафзиву ҳунарӣ карда тавонад. дар Испания ӯ гиребони Гвардиоларо сар намедод. хулас бо ҳамон ба қавле гапхуникиёш ин навбат ӯ бо собиқ сармураббии дастаи Арсенал Арсен Венгер хархаша барпо сохт. гуфта мешавад ки Венгер чанд рӯз пеш китоби хотираҳои худро нашр кард ки дар ягон саҳифаи китоби мазкур исми Маурино наомадааст. магар ҳамин хел мешавад? баъд журналистон чӣ кор карданд? онҳо аз ҳеҷ кас не, аз худи Маурино пурсиданд ки чаро номи шуморо Венгер боре ҳам навишта накард? Жозеро медонед чӣ ҷавоб гардонидааст? ту дар бораи оне ки дар 12-14 вохӯрӣ ягон маротиба ғолиб наёмадӣ наменависӣ. пас барои чӣ ӯ дар китобаш дар бораи ман нависад? китоби ёддоштҳоро барои худро болидарӯҳ сохтан менависанд ва танҳо аз муваффақиятҳо мегӯянд. Венгер аз ман ягон хотироти хуб надорад, танҳо мағлубият ва мусовӣ. чиро бечора иншо кунад? хулас ман вазъиятро хуб мефаҳмам, гуфтааст Жозе Мауриньо. ҷавобҳои Жозе ҳеҷ гоҳ чунине нест ки дар баробараш хомӯш бошӣ. хулас Венгер низ ба гуфтаҳои ӯ ҷавоб гардонид. дар бораи Жозе ҳаминро мегӯям ки ӯ ҳамеша дар баҳс камбудӣ меҷӯяд. ҳангоми бархурд бо ӯ эҳсос мекунам ки ман дар боғчаи кӯдакона қарор дорам. ин як қисми ҳаёти шахсии ӯст. ҷавоб додааст Арсен Венгер. баҳси онҳо нав шурӯъ шуд ва ҳоло идома дорад. лекин мутмаин бошед ки Жозе бо гап ҳатман ғолиб меояд. агар забонаш намебуд ӯро барвақт дар назди майдони Сантьяго Бернабеу гургҳо хӯрда буданд. аз дастаи Ҳабиб як размгарон аз рӯйхати кӯтоҳ карда гӯем UFC 254 кам мешаванд. ин дар ҳолест ки чанде пеш хабар баромад ки рақобати Ислом Махачев бо сабаби ба коронавирус гирифтор шудани рақибаш қатъ гардида буд. акнун имрӯз хабари нав пайдо шуд ки рақобати аввалини Умар Нурмагомедов низ қатъ гардид. ин дар ҳолест ки дебютанти UFC Умар Нурмагомедов бо сабаби сирояти стафилокок наметавонад дар рақобатҳои UFC 254 иштирок намояд. Ҳабиб Нурмагомедов дар саҳифаи инстаграмаш навиштааст ки ба ҳама салом, бародари мо Умар Нурмагомедов чанд рӯз мешавад вазъи саломатиаш хуб нест. новбаста аз ин мо кӯшиш доштем ки рақобати ӯ баргузор шавад. мутаассифона имрӯз дар Абу Даби вазъи ӯ бадтар шуд ва ӯро ба беморхона бурдем ки ба сирояти стафилокок гирифтор шудааст. додаракам ғамгин нашав, бемор шудӣ, яъне тақдир ҳамин будааст. муҳим саломатӣ аст, шифои комил, навиштааст Ҳабиб Нурмагомедов. ба қавле мардаки гап ҳамин ки аз рақобати Ҳабиб дида ман аз Умарро бештар интизор будам. дурахши ситораи нав мешуд. барселонаи муқтадир низ дар баробари Хетафе воридастаҳо оҷиз мондааст. бозиро дидед? ҳатто як фурсати хурдака ки барои ҳариф хатарзон набуд. Роналд Куман аввалин бохти худро ба ин даста истиқбол гирифт. ҳарчанд бо ин ҳол ӯ дар оянда
عادت نکند. خلاص از شکست بارسا در این بازی چیزی عجیبتر بود که مخلصان را حیران ساخت. در دقیقه‌های آخر بازی سرمربی خطافه یک بازیگر را به میدان آورد که به قول مطلقا کل بود. یگان دانه موی نه در سر، نه در کاش و نه در موی لب دیده میشد. همگان در شبکه‌های اجتماعی سوالبران میکردند که سلامتی این بچه خوب باشد. اکنون ببینید این نفر ویکتور مالیخو می باشد که از دسته اتلتیکو به خطافه آمده است. اصلا آنها چنین اندام دارند که به بیماری‌های سرطان گرفتار شدند، اما جسماناً مالیخو سلامت است و به یگان خیل سرطان و دردهای خطرناک مبتلا نیست. فقط همین که از خوردی به بیماری آلوپسی گرفتار شده است. این همین خیل بیماری است که در بدنتان یگان خیل موی نمیموند. برای مالیخو شده یک مرتبه یک شورای اسپانی را از تلویزیون پیش کرده بودند. میدانید برای چی؟ هنگام وارد شدن مالیخو به میدان شورای داد زده گفته است که خدایا این قدر آدم بی‌زیب بوده است این بیچاره. خلاص اندام مالیخو حالا در رسانه‌های اطلاعاتی جهانی محاکمه می شود. پسر سرمربی منتخب روسیه استانیسلاو چرچسف خوردی عصب وزنین برداشت. این در حالی است که چرچسف خوردی در دسته علیم دلگاپرودنی همچون دروازه‌بان فعالیت میبرد و در عقوبت با دسته رودینا در یک فرصت با حمله‌گر رقیب برخورد کرد. گفته می شود که برای توپ را صاحب شدن چرچسف خود را به زمین پرتافت که سرش به زانوی حریف برخورد و همین طور دروازه‌بان از هوش رفت. یاری اولین به او کمک کردن نتوانست و زود او را به بیمارخانه شهری انتقال دادند. پس از گذاره چند ساعت نزدیکان او خبر دادند که چرچسف خوردی به هوش آمد، ولی با توصیه چند از طبیبان شاید که چرچسف به مدت طولانی از فوتبال کنار رود. همین فوتبالبازان را فهمانیدند در کار که از همه اساس سلامتی است. برای قهرمانیت مردم کف میکوبند، ولی روز سلامتی را از دست دادی در یاد یگان کس نمیرسی. ترانسفر گران ارزش‌ترین هفته اخیر این گزارش نیمار بود که حتی رونالدو و مسی را پشت خود گذاشت. این نوبت ترانسفر نیمار در فوتبال نیو در بازار تبلیغات انجام یافت. نیمار برند مشهور نایک را به اصطلاح کیدت کرد. این در حالی است که امریکایی ها او را از 13 سالگیش سرپرستی میکردند. چند روز پیش با انجام رسیدن شرطنامه نیمار با این شرکت او زود نایک را با پوما عوض کرد. زمانی که نیمار شرکت نایک را تبلیغ میکرد در یک موسم 8 میلیون دلار میگرفت. برند پوما به نی پول بدون شوخی پیشنهاد کرده است 23 میلیون فونت استرلینگ برای یک موسم. با این درآمد نیمار در مقام اول می‌ایستد و بعد لیونل مسی با 18 میلیون فونت استرلینگ با تبلیغ شرکت ادیداس. رونالدو باشد مقام سوم را با 15 میلیون فونت استرلینگ با تبلیغ شرکت نایک اشغال کرده است. باز همان همکاری من گفت که در همین جا مسی از رونالدو یک زینه بالا. این اندیشه من نیست. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.